friends, ese nawe ujya wibaza ukuntu video nk'izi zikorwa ukabona umuntu arameze nk'aho ari haguruka ajya mu kirere? Guys, muri iyi video ngiye kubereka ukuntu nawe wakwikorera ibi bintu ukoresheje telefone yawe, ukabona umuntu araje aragurutse agiye mu kirere rwose. Niba wajyaga wibaza ukuntu iyi video ikorwa, ngiye kubikwereka. Iki cy'umwihariko turabikora dukoresheje telefone zacu, ntugire ikibazo. Ngiye kubana, nitwa Gatari Fred, reka dutangire. Niba ari ubwa mbere umbonye, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika. Ni ukuvuga ngo tugiye gukora video imeze nk'iyi ngiyi. Okay, ni ukuvuga ngo twagiye video rero tugiye gukoramo nk'iyo. Ngiye kubanza mbereke ngo ese ifotorwa gute. Igice cya mbere tugiye guhera kureba ngo ese ifotorwa gute. Ni ukuvuga ngo urabanza ugafata telefone yawe, okay? Ugafata telefone yawe, ugafungura kamera na video, ugafotora ahantu ushaka. Nimba ari hari ukafata hariho ubusa, ukaza gutya. Warangiza ugahagarara, ukamera nkaho utindamo, ukarambura amaboko. Warangiza urambura amaboko gake gake, warangiza ugasa n'uwisumbukuruzamo. Urabibona gutya gutya, ukisumbukuruzamo gutya. Warangiza ubwo telefone wayishyize ahantu itari bunyeganyege, niba ari umuntu uri gufotora cyangwa wowe ubwawe wayiteretse ahantu itari bunyeganyege. Warangiza ukisumbukuruzamo gutya gakeya, warambuye amaboko gake gake, amaboko ukayarambura, hanyuma ukanisumbukuruza. Bimaze kubikora gutya, urafotora ugahita uvaho. Wamara kuvaho ugafotora hano hantu hariho ubusa hahandi gutya. Warenza ugasa n'uwubika telefone ugenda uyihengeka ku buryo uzamura ku gikuta mpaka ufashe hejuru ku bicu. Icyo gihe rero iyo umaze kugeza ku bicu hano hejuru, video yawe umaze kuyifata, usubiramo ukareba ese nimba ukuntu wayifashe ariko wabishakaga. Twagiye, urahagarara, ukarambura amaboko gake, ukisumbukuruza, tayari ugafotora ahantu hariho ubusa gutya. Warenze ukagenda uhengeka telefone ku buryo kamera izamuka, ugafotora ikirere. Hanyuma rero iyo umaze gukora video nk'iyi, uhita uyizana muri CapCut nk'ibisanzwe. Turabikuramo ibi byose, turenza tuze dufungure CapCut, dukande kuri new project. Niba wajyaga wibaza ukuntu iyi video ikorwa, ngiye kubikwereka mu buryo bworoshye cyane. Ukaza ugahitamo iyo video umaze gukora, iyo video umaze gufotora, ukaza ukayihitamo gutya. Warangiza ugaplaying, ukareba ko ariyo. Ugomba kwitonda ukareba neza ko ariyo. Urabona ni iyi ngiyi ni original ndiho mberekeraho. Ni ukuvuga ngo turayikuramo dukore ya yindi nshyashya, ya yindi nyine twafotoye. Iyi ngiyi ni original, I'm so sorry, mberetse iyo namaze gukora. Iranaberekeragaho urugero. Turaza duhitemo iyi ngiyi idakoze nyine, iyo twafotoye gutya gutya. Urabona naje ndahagarara, ndambura amaboko, nisumbukuruzaho, ndangije mfotora hari ubusa gutya. Ndangije nunamisha telefone gutya, mfata ikirere. Okay, video rero tugiye gukora ni iyi ngiyi ku buryo iri buhite ihinduka nka ya yindi neza ndiho nguruka mu kirere. Ikintu rero uhita ukora, uhita uyiselectinga gutya, ukayikandaho ku buryo ijya muri uru ruziga, muri aka kantu. Warenze ukaza hano ugascrollinga gutya, ukaza hano handitse duplicate gutya. Turebe duplicate, shakishamo hano muri izi filters zose zitandukanye, ukarebamo iyanditseho duplicate. Ziba ari nyinshi, uritonda. CapCut igira utuntu twinshi. Duplicate ngiyi hano uritonda cyane, dore ngiyi hano duplicate, ukayikandaho gutya. Warangiza urabona ko za video zibaye ebyiri, zise ziba ebyiri kuko turazidubuye. None uhita ufata iyi ngiyi yo ikizaho. Iyi ngiyi urabona nayo ni ya yindi tugize double. Urabona ni ya yindi, dore ngiyi nanone tuyigaruyemo, turayidubuye. Urabona still ni ya yindi, bimeze kimwe. Urabona
bimeze kimwe, urabona bimeze kimwe. None ikintu uhita ukora uselecting iyi ngiyi ya double yindi ushyizemo bwa kabiri, warangiza wamara kuyiselectinga ukaza ugakanda hano handitse overlay, hano kuri overlay ugomba gukurikira akantu ku kandi kugira ngo ibi bintu nawe uze gushobora kubikora. Urabona ko ni za video ebyiri ariko imwe ihise ijya munsi y'iyindi, urabibona hano. Hanyuma iyi ngiyi rero uhita uyikandaho yo munsi ukaguma uyifashe ukayidraginga ukayijyana ukayiringaniza n'ingiyi. Urabona nidukina n'ubundi biraba bimeze nk'aho ari video imwe nta kintu cyayihindutseho. Okay, urabona naje ndahagarara nk'ibisanzwe, n'ebyiri ziri kujyana ariko still kubera ko ziraringaniye n'ibyo zikora ni kimwe. Urabona ko nta kintu kigaragara cyari cyahinduka. Hano rero uhita uhindura gutya, wowe uraza ugafata iyi ngiyi ugize ya kabiri, iyi ngiyi selectinze ukayidraginga gutya, ukazana hano wazamuriye amaboko gutya, hano ubona waringanije amaboko neza, ugahita ukanda hano handitse split. Okay, gutya ugomba kubikora witonze kugira ngo bize gutanga umusaruro. Imaze gukanda split uhita ukanda hano handitse, ugasiba akangaka ko ku ruhande kakaba kiselectinze aka. Okay, gutya ugakanda delete kakagenda. Urabona ko video yacu imeze urabona ko zari ebyiri zigerekeranye ariko imwe tuyikase igice kimwe. Urabona still iracyagaragara kwa kundi. Nanone rero hano uhita uza ugaselectinga ya indi ya mbere, ya indi twashyizemo bwa mbere, ugaselectinga gutya. Ibi bintu abantu benshi barabimbajije, ndiho ndagerageza kubereka uburyo bikorwa. Nayo ukaza gutya, ukaza hano umaze guhagarara neza, hano utangiriye kuzamura amaboko, hano ubona amaboko yawe ameze gutya. Okay, gutya gutyo ku buryo amaboko yameze nkaho amaze kuringaniraho gutya. Hano uhita ukana naho split. Okay, gutya ugakana naho split ukaba uyikasemo kabiri, ukongera ukadraginga ukageza hano aho iyi ngiyi nyine ubona neza wisumbukuruje neza ku buryo ubona neza ko igice cyose ugifashe. Okay, ahangaha gutya ukaza neza ukageza hano ubona neza iyi video irangirira ahangaha. Okay, gutya ahangaha ho iyindi yarangiriye gutya. Wamaze kuringanizaho neza kongera ukayikandaho gutya, ugakanda split, ugakanda hano ugaselectinga aka kantu ka kabiri aka, ukagasiba ukanza hano delete ako kantu ko hagati ukagasiba kakavamo. Noneho reka duplayinge turebe ngo ese bimeze bite. Noneho reka turebe, urabona ko meze nkaho nzamutse. Hano rero umba ntarazamuka neza, hano umuntu aba atarazamuka neza. Ikintu rero hano umuntu ahita akora, wowe noneho uragaruka ugakanda kuri iyi ntuze, kuri iyi ya duplicate yindi twashyizemo bwa kabiri, ukaza ukayiselectinga gutya. Wamara kuyiselectinga ukaza hano handitse remove bg, hano ugakanda auto remove gutya. Hanyuma ugategerezaho gato aka kantu kakagira kakabanza kagakuraho background, ugategereza kakarangira. Guys, iyi video ndizera ko umuntu wese uri uyireba bimworohera, byanze bikunze ugomba gukoresha imbaraga mpaka iyi video uyikoze neza. Kamara kuvaho gutya, nimba wajyaga wibaza ukuntu bikora, iyo kamaze kuvaho gutya uraplayinga ukareba, uraje. Okay, urambuye amaboko, urabona ko nazamutsemo. Okay, wabibonye, urabona ikintu gihise kiba, no kuvuga ngo tayari hano natangiye kuguruka. Okay, natangiye kuguruka ariko haracyabura. Urabona ko natangiye kuzamuka. It's okay. Hano rero tumaze kubona ko ntangiye kuguruka ariko haracyaburamo akantu k'ingenzi ko kuza kuguruka noneho nkerekeza muri ibi birere byo hejuru. Aka kantu rero nimuzi kutarakora subscribe, yikore vuba ufungura inzogera kugira ngo video y'ubutani izagucika. Iyi video nimba utanasobanukiwe neza ukuntu ikozwe, nzabereka nyinshi cyane, nzabereka
Ibizira nuze maji zose mubona kuri CapCut nzazibereka, ntabwo ushobora kubibona utarakora subscribe ngo ufungure inzogera. Okay, kandi niza kukunyura ukande like umbimbwire muri comment. Okay, noneho hano rero urabona ko natangiye kuzamuka. Noneho rero uhita uza ukaza hano kuri iyi ntuzi, urabona hano natangiye kuzamuka. Okay, gutya uhita uza hano, urabona turacyari kuri ya duplicate, ukaza ukaringaniza gutya. Noneho ugahita uza ugakanda kuri aka kantu ko guteranya, ukagakandaho gutya. Iyo ugakanzeho urongera ugascrollinga gutya ukajyana aho iyi video irangirira. Okay, gutya hirangirira. Iyi ndavuga iya kabiri. Okay, noneho ukayifata, urabona ko hano yamaze kwiselectinga hano. Okay, gutya ukayifata ukayisunika uyizamura gutya. Okay, ukayizamura. Okay, gutya. Okay, ukayigeza hejuru gutya. Hano rero ubu maze gushyiraho aka kantu kahita kijyanaho. Okay, noneho tugiye guplayinga turebe ngo video yacu imeze gute. Tugiye kujyana turebe, ndaplayinga, ndaturuka ku ruhande gutya nk'ibisanzwe, inze magarareho gatoya, ndambura amaboko, tayari umuhungu nagiye. Okay, wabibonye neza cyane ko ikirere nakinji. Guys, ni gutya izi video zikorwa. Nimba ubona neza utabibonye neza, utabisobanukiwe, usubize inyuma iyi video yirebe. Nimba wajyaga wibaza ukuntu bikorwa, ndizera neza ko umuntu wese urebye iyi video neza amenye ukuntu ibi bintu bikorwa. Iyo ugize akantu simbuka muri byo nta na kimwe gikunda. Okay, bigusaba ko ukurikira akantu ku kandi. Guys, ndabakunda, nizere ko mwakoze subscribe, mufungure inzogera, tuzahura muri video itaha. Bye bye, nitwa Gatari Fred.